Din hija xi ħaġa sabiħa għaliex ir-Ryanair tiġa joperaw minn pajjiżna 61 rotta. U b'dan l-agreement ifisser li Ryanair se jibqgħu f'pajjiżna u jikbru wkoll. U se jikbru bl-isem ta' Malta, ġifieri bil-Malta Air. L-isem ta' Malta se jkun fiktar airports madwar id-dinja, se jkun hemm ikbar awareness dwar Malta wkoll, se jkun aktar tkabbir sostenibbli fit-turiżmu wkoll anke fix-xitwa li hija xi ħaġa sabiħa u iktar rotot differenti. U fl-istess ħin dan huwa komplementari ma' tkabbir li qed noħolqu fl-Air Malta. Huwa tajjeb li wieħed iħares lejn il-mudell ġewwa l-Irlanda fejn ir-Ryanair kibru ħafna bl-ajruplani li għandhom bbażati ġewwa Dublin, imma fl-istess ħin il-kumpanija lokali tagħhom tal-airline nazzjonali tagħhom kibret ukoll. U dak li nixtiequ li jiġri f'pajjiżna, ġifieri il-Malta Air tikber u bl-istess ħin l-Air Malta tkompli tikber ukoll fi swieq differenti. L-Air Malta se tkun qed tiffoka fuq is-swieq li huma l-main airports Europe, Middle East, Africa u anki l-Indian subcontinent, se noftħu opportunitajiet ġodda l-pajjiżna, se nħarsu lejn il-business class product, se noffru l-cargo wkoll u se nagħmlu anki Aviation Academy wkoll. Min-naħa l-oħra, il-Malta Air se tiffoka fuq low cost carrier. Ġifieri se jkollna servizzi għal madwar l-Ewropa u l-Afrika ta' fuq bi prezzijiet irħas. Jiena nemmen li iktar ma ħleqna awareness fis-suq, iktar ikun hemm tkabbir. Aħna bħala gvern fl-2013 ma morniex għal politika tal-austerità, morna għal politika tal-tkabbir. Meta toħloq it-tkabbir se jkun hemm suq ikbar u mis-suq ikbar jgawdi minnu kulħadd. Ir-Ryanair ġifieri il-Malta Air se jkollhom fully fledged operation Malta, se jkollhom il-head office, il-finanzi, se jkollhom id-dipartimenti tagħhom tal-insurance, se jkollhom is-servizzi related mal-cabin crew u mal-pilots u dal-ħaddiema kollha 350 ħaddiem se jħallsu wkoll it-taxxi f'pajjiżna.